musese ni mubeano ndo akwende akithwa na itundi ni wa kilungu cha Uiiti ba mutongo TV na ndi ni mubeano ndo nuende nina wikwato nuende na kutetheka na unene na witu ni kondo wa usio wa uma waku wamwe teino thoku na wesi waindi twapi tukatopikini situ no tweke anundu ni maundu methia wa na ni maundu mekuo nando na vinyiye na imakilite ba ya misini na indi teina wewe twapituka tweke nundu maundu mailie na ebinda ilie ou na kitali tutana yuthi umoni una weta yuluwa mbeusa mundu mene siuma na ikaiwa ethabe Uiiti wende so sia mundu mukane siuma the sia mundu ngane siuma musese ne ndoma ne kana paimbe wetauma na sio ndeta umiatia siyawa miaka 5 iwe tukaba sia mpito miaka 5 with ya take quality nzeo miaka 5 wa guaranteed kana sio nyao ya elite kumya mbeo sia mundu muka na sia mundu omene kibathokanio mundu muka umazia itumbe themwe kila mwai kwa mwai mundu ome also bacia nyingi kila muthenya kila muthenya kwetha no kwenda yu etha kibeti niki kwambi wa Uiiti wa cancer ona chichele ni kumya matumbe macho makaiwa nikana withi etha nikienda kwata mwana no kikomboe kujenge ya mundu ngira surrogate womb tokiyikiwa kiyamba kwikiwa cho mwene mundu kirumia ndawa cia cancer kana kiubibwe lakini okigwa na sister acho kana friend wacho alright kimukwiye buyu wethi aye bune yake lakini akuwa ne nyao nyanya nono ndarboto kuibwe ndo nyao ndawa cia cancer kana ibibwa istoshe yele mina kubibwa ebana sikusha lirubewa more than 1 year no me ano na ikata wimina wa mina kubibwa you know pela ilutone ngane kana rikabe you know wekuye buya kunyao epindane yu mundu kilaja liwe matumbe alama iba maimwe yangite umista kuyana sana nyao ni maseo ko uno wa mina kubibwa no ikalo makomwe kwekata mwi waku akwata Vinya ingi na akwata Vinya no ikata no tunge nyao no kuyebu abandu ina mundu nakwikata kukuyebu mea ya Kenya ndi sheria ya Kenya tu inamba kwa legislation kana mea yo tutongwesa kuhusu mundu nge kukuyebu andu ange makuye mundu nge wasi akana akwatite kwa maandako na weno wezi natantewe nienesa winguyebu lakini akua aisi yako si yako attachment aiwe kana kaita kaba ndikata ndinenga andu bayi mea miseo wethi ya mundu weno wasani chawikara wikana na kyata kauno ka ute ko umbe ya mundu muka na ya mundu ome no yiwe frigine miaka 5 yes wow Yenyuma wate ya mundu muka ya mundu muka yebine nundu wae etha wenda kumya mbeo suna kibetiki kienda ambiwa kuitwa metoke ndwamba kwetela kila mwai kupenda watu onenga tukao utumia mingana matumbe maingi Uiiti kawaida waumya maingi tikala nyao matumbe kamwe na azutu yumya na sinda na wende yes kuna pisa ka ultrasound tukona pabe ne tumbe pabe yenge na tuyumya aso na tuya aya nuzwa weta itumbinge ila sieta infertility pila itonyo kusieka na isiekata nikenda tunene kindu kingi nyinge cia acione kusieka ekaji kusiawa kana mbanga nyinge cia acione kusieka nono nyinge cia acione lifestyle kana mikalele ya andu kuuka kana mikalele la ituma ya affect ya ume wao kana wako wale kwa mwana kila kingi ni kana wa kwa infection tha mundu muka uthi hospitality na Uiiti tube cia kwitambite kara itambite ko block kindu kimuno nyao ona omene nyao tawo kwa tha wetha na infection kana uwau kana thina women wa kana kani wako enda hospitali Uiiti wela thina wiba wa ukwambia duketele withothi elungu yenyao dabeta nondo tube cia mundu muka I block yao mundi akwata infection si block ya itno miei mingi baadaye tube kwako ona pipe ya mundu ume the block ya umuthi akwata infection in block ya itno miaka 15 ko wiwa atwasobie kumbe mbanga thino yekera wajene na kuendea ko musia yesi iloke thana infection athina wote uligana na women wako kanokane wako enda hospitali metoke undu batwa ndaka nandu kewendo ni kana hivyo alright with your tetheke maundu ang my lifestyle ndawa and the rest yusini we mwene ikara wa mwa lakini tio seo kuitumia ile itonya kwete mathina mwingi lakini tio seo ikara kuitumia ndio kama nabanza pe mundu kwete na kibangai numala kwetha ni wetwa kindu kieni kithuku no kaandikiwa kindu kieni kithuku no ndo muna uliga kumala ngito utilonyo utilongingo kwa hizo ni nyao ni ngenda yako yes
na ni different ni ndia musese ni natwelewe nesa nundu maundu ame kati wandu ala twikala na mukuya misini na andu maitura musesa enendia ingi be group ya andu tutaisi onene na no methe maise ngai kauni mwaweta yulu wa mundu muka wa kawaida mundu ume wa kawaida kwenda kwa mwana na itutungamile andu ala methana ma intersex umbitwe ema mutha eli ya mundu ume na ya mundu muka Chuki amba kwikikata. Musia isia nengo mwele sia kokubi kuhusu andwa matembaina ito third gender kisungu ti mundu mukana ti mundu ume ekangi me confuse andu me kukwa bwani andu ba mundu ombito kawaida nesa mundu ume nendo itwa mundu muka kana mundu ume ombito nesa mundu ombito nesa mundu muka nendo itwa mundu ume asituina we amo isinengende ya mundu isinengende ya nyao ya mundu nienda kuweta mundu la wa umbitwe wasiwe ema muthaele yoka na ya ume dina muuma lakini esiyetwe la idwa mayitwa kikamba tasia memalinda ombitwe na mamutha onde tasia kana kama muthembo statia isi nitubitha atigwa ndoni kindu cha mbeta amba kona totea owe kindu cha kele kuya baba ne kiwata no yama kusani we wikata then yekulie doka nakai nikayata nikayata kele twi kana nikayata kamwana tena siambia aba siambia abo umanata kana ka tiko menesa tia musei kindu chambe wa minosi akana wikadhambia sisi ya uume wakanoka wako usisio nduili nene we niwezi kamana nduka ili nazikele tu nduka ili ila wona bukatika tu utekuelewa kwa yanda kitali au tabi daktari nukusisia sisia nukumana kake laini ya wetu kana kele ni ya uume na pe idimoteka ugedeta mana kani kamwana na kani nyau nikele onetha kombilo ba katikati no ikaninga esitwa ni kanwe wakaninga esitwa wakaninga esitwa di bakubina mbaila kekitata ketele kai kelele eba kata uthimea ke kanini mbe ke kambe kano itatu na nitona gako kete kutika mwana wenda akeli tu muno mundu mabindangi kila mundu labda ina totumana twinge yidi enda akeli tu anasi akana kailiu uyasa kana ketanyo itokele tu ukamambie sita wethi onataka pindu akatwe kondo longi paida change nene muno kwangelekanyo ethaka wenda akatwekele tu nako muno mundu kaendeta umwanani baogete Josephine tata pindu akatwenyo Joseph isinongelekanyo nokwati nundu kana kako mbitwe ki genetically kana mthini wako peba kila kamwe na uvaila kira kila kaendeye nikweva ila ukumbanzia ya kuya maumo na nzia ya usei suma kondo different azibala shuka kuanela jipandu bako kuana shuka ikalingisana laba kalingisana labo ugede ande sia bulana na mundu me system ni yake yakusia ni different na ya mundu muka kuichanganyike with yakana kaka ine mukana kana kamwana kana ni nyao kana ni keletu lakini tathi man genetically sin nitumana kana ni nyao ni keletu na jevo akaya ta keletu kambio keke angwazia nyao sia mwitu no ikaningo isitu ya nyao la keletu lakini wambio katwa clinic tane alright watu wa clinic with you na kaenda kitali mithemba mingi with you na kai mundu wa counseling nikana prepare with you no kata ni wa accept kana wetekela kana kaundu kekitata kaile akuweyeke wana psychiatrist kana wewe kata ni wetekela na bindange tutele mate kata tazi akana ka nuthi kwana kani mutaalamu ta wala meteorologist tukwa advice kana ka wikaya mupike bende yanata tukake operation ya mbendi nundu tenda aba tusobya kana ka tukasobya katambete kumana kila kiende alright nundu lake umana nikanene na nigeso mana kombe kite muthembo kono akasobya kagetha kari na self esteem kagetha kateko kagetha ke affected nya akili tenda kana katambie kukaita kana kasobya kena myaka ele tunyuba myaka ele niki myaka ele ke ba ke kana no ke dia no komese nda wa theater na mamutha mako ni kanene no megara no masobye na yitu is twekata tuyambia nyo kukaita epinda yu yotambia thani kamana evandi kele tukambia kukaunda katu kele tu eka mara kambia kaunda ke katika mana kula kuoni da tuyambia wakati nyao epinda yu alright na kayana evandi kenzi yani akamana tukazo yirika mwana wewe anwasia no watu anaikata na isia evandi mwitu emine no sei kuna kenwe kata no akwebu lakini ndo ilansika no lawia wa kubida kalakana tiza kuona mundozu ananebie
atatetheka mbeu cia ketha ikamana cio kuibu yo no athecia ikathukuma all right with apena nyao pena mbanga nukwatia Adhani mwitu weso mwana still sehemu ila ya mundu meno waye kiara dana lepie ethwa ndawo mutwa mwitu ethia uya ni nyao ni mwingi wow na eka imutha ya usiai pe mawona ni wangi utonyo manya kana ni intersex payingwa thina kila tithati sine kana ilo kona mundu ombikite nai a challenge to anywhere betha paimini ni laisi kwitha na thina wonge pandu bangi all right tintamanyie kana ilo kona mundu uome waka na ukawaka wina thina ni laisi kwitha na thina wimbione all right na thina ngone kuzi ana is to sienda to ithimo specific ugetheta mna paina thina ngwiba we pandu bangi tuemea abati gidara tena na metho mundu ilo kona mundu kana kombigitwo ne thani kwikunzite petho laisi kwitha na bandu bangi pamwe no batenyao ate sawa kutu thima kana kila kindu chone tukamana kula kungikwenda ni sawa kula kuteza no ya correction na ende tuyoka ende correct ba ungema pambe yange yuki laki wo na nichoto na mabinda maingi kana kaya wa muthembosu na kathi school kaitha na problem eba kana kawa kayeta kamwana no muno nuka kuma wethe ane thina Rumana rothi yuraino tukauma tuisina lokuma abasa no nozimana rusina lokuma kona tu ulokuja mama abasa no yuka mwana ka nuke na thino kanda chone kila chaka nagambi othake wandu twatungi na self esteem thingine na ile kayo perform nesa school na yona ke so mina nikindo cha umacha muno kwanza na jingu nene upeka Mungu so basieyo Kena 11 years miaka 11 kena klasi ya 3 najua asisi kana kila gezi yo tumanya makayate hospitali nikwetha kana iseka kola school ungwetha kathi school kathi pata sana ingezi kara sukatha ke anweze kana kanini miaka thibu ketha case sensitive since mthemboso kota kasi itale yako twasia na itene ikatetheka wethia ni mbanga ninonete mundu wethi itite mwene akeriete hospitali yani aithukuma ombikitu na kitumi cha kuyete nundu endo twana na inyama yae kara na mushungilikia na keno bikie bantu babwara endo twana yumundu uzo na nda mutethio ethi abinda ninyao nete yabetukie thino yani mingi muno kota cia musese wetha na kana kombikite na ise mwisi yako mukabiga nyumba Uiiti wepo na waete netuka thimwele selete na tuisonyekana asante atija tikana tikaowe na ndio kwa sababu ikite kwa no kwa yes na ndu masai mathele ndeto ya muthia wa musese no tonyo kwatikanata ta musese muno ta topic ila ta nene omuthi musese nendo kuya ngewela ta ya yondo omuthi kuhusu kukwata mwana ama thina kwata kana kumbika naye uketha na ekolu ya line su kana yenda kutetheka ninye no ngo ni esimu nambani no kwa kisungu ni 0722518048 na kikamba ni noti mwanza ile 5 nyanya noti inyana nyanya nido hospitali kwa Jordan Hospital Jumatatu na Jumanne na Nairobi Hospital nimenyelengi nongo ni esimu binda yonde na nduka kendi kauthekea kauteja na ndeto asante ni mobea na indi musesa nienda kutungia mobea nundu wa kuendania na itu nina wikwacho kanani watetheka na ethi wani wakitwa na iwatinwa kati wa unene na witu wina mathina kati wa alatwa weta no usio kose tambia no kathi cibitalini no kegwa unenania na wawa ukwasa ni kwasia no tweke na indi musesa nondu wa kuthuthia na nondu wa kutethia we nondu ando ingi tubindise mathina maingi baya misine na indi ni ukwati wakwa na utanu wakwa ni ithio ndetu ithiwa na Uiiti na uima wa mwi ula wailite nyiri to Faith Mackenzie wa mutunga ndi kwendea kiwio cha ilutiwa nesa